Reka nongere mbasuhuze, nongere kubifuriza gukomeza kugubwa neza, mbifuriza n'igicamunsi cyiza cyo kuri iki cyumweru tariki 18 z'ukwezi birumvikana kwa mbere umwaka wa 2026. N'ubundi ni amakuru yacu tugiye kugarukaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye ikomeje mu bice bigiye bitandukanye, nyuma gato y'aho inyeshyamba sama 23 za deployinze abasirikari batari bake Gipesa n'utundi duce two muri Ropero. Indege y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazindutse barasira icyarimwe hano muri Gipesa kabisa. Drone CH4 yagize gutya iraharasa ku buryo bukomeye cyane. Ibyo ngibyo rero turagenda tubigarukaho, ndababwira situation yo muri Uvira aka kanya uko bihagaze, ndababwira ibyo Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa yatangaje mu kuva kw'inyeshyamba za 23 muri uyu mujyi, ndetse na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Perusi hari icyo yagiye abivugaho. Mu by'ukuri turagaruka ku yandi magambo yagiye atangazwa kuri ubu buryo budasanzwe. Gusa murabizi ko Wazalendo yamaze kwinjira mu mujyi ikakirwa n'abaturage, nabyo mwagiye mubibona. Gusa uyu mujyi wa Uvira ntabwo ibyawo birarangira, ntabwo wavuga ko ibyawo birarangira, ubwo ibyo byose ndagenda mbikubwira. Nabonye hari benshi bambaza ibintu bya Uganda byo nta nubwo ndi buze kubigarukaho, ariko Uganda nuko Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora ku bwiganze bw'amajwi 71.65 gutyo ku ijana. Ubwo ni uko nguko ho bimeze. Kanda subscribe, share, comment, like kandi no kukazogera dukomeze kugenda tubana 5 kuri 5. Mu by'ukuri biragaragara neza ko ibiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa iyi ntambara ihuza izi mpande zombi ntabwo izarangira vuba nk'uko abantu babitekereza, ariko noneho iranakomeye kurushaho. Impamvu iyi ntambara ikomeye kurushaho ni uko yagiyemo izindi mbaraga nshya zitari zisanzwe muri iyi ntambara. Ati bimeze bite rero cyangwa byifashe bite? Inyeshyamba za 23 ejo bundi twababwiye ko za deployinze intwaro n'abasirikare batari bake muri teritwari ya Robero hano mu gace ka Gipesa, hano muri Gipesa kabisa. Hano muri Gipesa icyazindutse kiba rero cyangwa icyabaye, drone yazindutse itwika ibyo birindiro by'inyeshyamba za 23 ndetse n'ariya Kirumba hano za Gipesa. Hagiye havugwa inshuro nyinshi cyane ko hegerejwe intwaro hano teritwari ya Robero, aho 23 yashakaga guhindurira urugamba. Rero drone y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazindutse ihasi, ariko iyi mirwano mwuka byaramwe izasigara umusirikare n'umwe w'inyeshyamba za 23 udafite ubwoba, kuko izi drone ziteye ubwoba. Ndatekereza ko uyu mutwe uzanageraho ukareka kujya deployinga ukarekera yabahari, kuko iyo bakoze ikosa gato bakadeployinga ubugira ngo ni uguhamagaza ziriya drone z'Kinshasa, kuko zihita ziza kubarasa ku buryo bukomeye. Nk'ubu ngubu ugerageje kureba iby'iyi drone yakoze hano za Gipesa, mu by'ukuri biteye ubwoba. Barakubwira ngo ni inkongi y'umuriro ikomeye mu nkengero nkumva z'ahantu za Gipesa ndetse na Gipesa nyirizina, bitewe n'indege yo mu bwoko bwa drone yazindutse ibarasa. Kugira ngo ubone ko ibi bintu by'izi drone biteye n'ubwoba, nta nubwo 23 ijya ibigarukaho. Urumva avuga ati nyine byabaye nta kundi, kandi iyi ndege ihubuka rimwe ihita ikura mu nzira ikahita yongera ikaburirwa irengero ikigendera. Rero 23 iki kintu mu gihe itarakibonera igisubizo, mu gihe iki kintu cy'izi ndege za guverinoma ya Kinshasa nta gisubizo barakizibonera, bakwiye kureka gukomeza aya deployments yabo, kuko nimba ubireba neza ukitegereza ukurikirana uru rugamba, iyi drone yarashe nibura irasana, harimo abasirikare benshi, harimo intwaro nyinshi, ku buryo iri buze gutwika byinshi ikabateza ibihombo bigiye bitandukanye. Nibyo byabaye rero.
M23 nyuma y'igitutu cyo kuba irimo igenda iva mu bice bigiye bitandukanye by'intara ya Kivu y'amajyepfo by'umwihariko Uvira, avugaga ati erekana na Robero twongere turwane. Ubwo yashakaga kwadivasinga mu bindi bice ariko ntabwo byaje kwikundira, kuri iyi nshuro ntabwo byayihiriye. N'agace ka Point Zero kongeye kugaruka mu maboko y'ingabo za leta nyuma y'umunsi umwe, navuga ko ari amasaha. Ibyo byose rero bikakwereka uburyo iki kintu cy'iyi mirwano kinateye ubwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki kintu giteye ubwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kumenya iby'iyi ndege yangirije ntabwo biramenyekana, ariko yasenye ibirindiro by'inyeshyamba za M23, nicyo nagiye mbabwira. Reka twikomereze duhere kuri Patrick Muyaya, nawe wagize icyo avuga nyuma y'ivanwa ry'inyeshyamba za M23 muri uyu mujyi, ngo ntibari bakwiye kuba bari muri Uvira, ntibari bakwiye kuba bari muri Uvira. Amagambo yabo yose ni amatangazo yabo, ntacyo bimaze. Ubwo aravuga aya matangazo yagiye akwiragizwa na Coordinateur Colonel Nanga. Kurinda abanyamurenge byari urwitwazo rw'ibinyoma rwakoreshejwe mu gusobanura igitero cyagabwe kuri Uvira. Nyuma y'amagambo yavuzwe na se n'umuhungu, muri uyu mukino w'uburiganya no kumenya uburyo bwa se n'umuhungu bazemerera abakozi kwinjira mu mujyi bafite inshingano zo gutahura no gutera bagenzi bacu b'abanyamurenge no guhanga indi nkuru. Gusubira inyuma bizatugirira akamaro gusa. Izo serivisi za leta zisubijwemo burundu, kandi leta izakomeza hakurikijwe inshingano zayo kurinda umutekano w'imiryango yose. Igisubizo nyakubahwa Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ku kibazo kijyanye na Uvira. Ni ibyo ngibyo uyu mugabo yagiye atangaza ati ni imikino bari gukina, kuko bakubwira ko M23 nubwo yagiye hari ibice itaravamo muri uriya mujyi wa Uvira. Ibyo byose nabyo nubireba urabona bikiri ikibazo gikomeye kandi kidasanzwe. Gusa nkavuga ko haramutse hatagize igikorwa, habeho gukumira no gutangira vuba vuba no kurinda, cyane ko abazarendo bamaze no kwinjiramo hariya, ndakurahiye biraza kuba ibindi mu mujyi wa Uvira. Mbonye bamwe mu baturage bari bagiye bahungira mu bindi bice bava mu mujyi wa Uvira, batangiye kugaruka muri Uvira bavuga ati reka tujye mu mago yacu, twari dufite ubwoba guturana n'inyeshyamba za M23, niyo mpamvu twari twahavuye. Hari abandi bagira umutsi ukomeye bakahaguma, hari abandi bifatanya nazo. Ubwo rero navuga ko wenda kuva mu mujyi wa Uvira biri buze gutanga ituze kuri bariya abanyekongo muri rusange. Nicyo bivuze. Reka turebe gato tukiri muri uyu mujyi wa Uvira, ngo hari ikintu wazarendo batamenye, ngo niyo mpamvu birukankiye mu mujyi wa Uvira. M23 ikimara kwisohokamo gusa, niyo mpamvu mwumvaga ngo wazarendo nibo bagwa ku rugamba cyane, bagenda imbere, ku buryo n'umutungo n'umutego nibo ukunze gushibukana. Ariko hakaba n'ubwo iberetse ikaguma muri ambush. Ubu bageze Uvira kandi iri mu birometero bike na Uvira. Ikindi, hari abataratambuka bagomba kuva za Makobora basubira muri Plaine Rusizi. Ubwo abo bazarendo urumva baragenda biti, bashobora kuraswa bitambitse abari kwisubirira inyuma kuva muri Uvira. Ubwo rero sinzi icyo kintu nimba wacyumvise, ariko tuvugisha ukuri, Makobora yo uretse ko n'abari bavuyemo mu minsi nk'ingahe ishize, ntabwo M23 irimo itega amambushi n'ibicyara muri Uvira, ahubwo
hari uburyo hari abantu bo muri M23 n'ubu ngubu bikigoranye kumenya nako kwakira ibibaye byo kuva mu mujyi wa Uvira, kuko kuva muri uyu mujyi wa Uvira ntabwo ari ubushake busanzwe cyangwa ari ikintu kije nk'impanuka gutyo, wenda reka tuvuge ko hatakoze izo mbaraga za gisirikare, ariko kuva mu mujyi wa Uvira byari bisobanuye neza ko M23 igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarakoze pe, kuko kuva umunsi bitangazwa ko igomba kuvamo nta gihe na kimwe umukozi kumva washyizweho wo kubikurikirana adatanga raporo. Icyo kintu sinzi nimba mucyumva cyangwa mutari kucyumva, gusa bikavugwa ko aba bazarendo binjiye mu bice inyeshyamba zamaze kuvamo burundu, batinjiye mu bice byose uko byakabaye. Iyi pleni Rusizi bavuga cyangwa iki kibaya cya Rusizi kirafunzwe, abazarendo baragifunze n'ibindi bice bya hariya kugira ngo babuze deployment z'inyeshyamba za M23. Kuva muri Uvira kwa M23, ubwo ni Jean Jacques Perusi, guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo, ahagenzurwa na leta, avuga ko hari abarwanyi ba M23 bakiri muri Uvira. Perusi ukorera aho yahungiye yagize ati mu minsi mike turagaruka Uvira na nyuma yaho gato Bukavu. Mu by'ukuri nimba aba bayobozi bose batangaza uku nguku, nibahindukira bakabishyira mu bikorwa biraza kugorana kabisa. Biraza kugorana kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo budasanzwe. Ni iki twavuga cyangwa ni iki twakongera? Aha ngaha icyo twavuga n'ubundi ni uko M23 muri uriya mujyi wa Uvira abaturage bagaragaye bafite ibyishimo bingana kuri bakira abazarendo. Abaturage mu minsi ishize bakoze imyigaragambyo, n'ubundi kubangikana hariya byari kuza kugorana. Ubu bivuze ko na bamwe bahunze noneho turi buze kugenda tubabona, ubwo ndavuga bari berekeje mu gihugu cy'u Burundi, bari muri ziriya nkambi zigiye zitandukanye, ariko ahandi ho ni uko nguko bimaze kuba bigenda, cyangwa nicyo ngicyo twavuga muri uyu mujyi wa Uvira. Gusa abantu ntibaze kwibaza ngo ni intambara irangiye, oya, ni imirwano n'ubundi buze gukomeza mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ni imirwano ibuze kugenda iguma mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri rega nunareba cyangwa ukitegereza neza, uraza gusanga Uvira impamvu yagombaga guteza ibibazo ahantu iherereye, aho iri Uvira rwose kuba ibihugu bibiri byaba bitari kumvikana, Uvira iri hari kugenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba, ndakurahiye ntabwo byari guhira M23. Urabona ko byatumye Kisekedi na Evariste Ndayishimiye bahaguruka bakoresha imbaraga zose, baravuga bati iyi Uvira ntabwo iri bujye mu maboko y'inyeshyamba za M23. Tekereze ubu mupaka wa Kongo n'u Burundi wahise ufungwa kubera kiriya kibazo. Wa Uganda nawo mu minsi mikeya wari kuba ufunzwe, Tanganyika nako ho bari bamaze no gufunga. Ibyo byose se nuza kubihuza uri kumva icyo kibazo mu by'ukuri cyari kuba kibayeho, ntabwo byari kugorana kuva yakwinjiramo. Baraserebuye ko bahageze, ariko ntabwo byegeze bibera nziza. Ibitero bya Dona, izi ndege ziri kuyoborwa n'aba bagabo rwose b'abantuza, aba bagabo b'Abanyayisirayeli baraza kumaramwo ingabo za M23 umwuka. Kuri uyu wa gatandatu rero itariki ya 17 Mutarama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yitabiriye i Rome inama yo mu rwego rwo hejuru ishimangira ubufatanye no gushimangira inzira y'amahoro iyobowe na Afurika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu karere k'ibiyaga bigari, iyobowe n'uwo bita Feru Esonzima, kumva perezida wa Togo. Mu ijambo rye rero Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko mu ntangiriro za 2026 ni ngombwa gushimangira ko ibyagezweho mu mwaka w'2025 binyuze mu nzira ya diplomasi
ari ingirakamaro bidasubirwaho, bityo bikaba bigomba kubungwabungwa. Yongeyeho ko u Rwanda rwizeye ko ibiganiro byo kuri uyu wa gatandatu bizafasha gukomeza ubuhuza buyobowe na Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo gushyigikira ibimaze kugerwaho i Washington na Doha. Nk'uko rero amakuru ari ku mugaragaro avuga ati nta mugambi mushya w'amahoro watangajwe mu gusoza iyi nama. Icyakora abitabiriye amahugurwa biyemeje guha ingufu ubwunzi bwa Afurika mu 2026 bigizwe n'abunzi 5 bose bahoze ari abakuru b'ibihugu bya Afurika. Hateganijwe ingendo mu minsi iri imbere cyane cyane Kinshasa, i Kigali, Kampala na Gitega kugira ngo byihutishe ishyirwa mu bikorwa by'ibyo impande bireba ziyemeje. Aha ngaha ntitwavuga ko ari igisubizo cya nyuma rwose cyagombaga kugaragara kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si igisubizo cya nyuma, iki ndumva cyari igisubizo cya nyuma mu by'ukuri kiri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ndumva abantu barambiwe kumva ngo drone isenya ibirindiro by'inyeshyamba za M23. Aha ngaha habaye igitero. Nkumva byagenda gute? Tuvugisha ukuri, byazarangira gute? Nk'ubu hano muri Kipesa na Lubero Centre, muri teritwari ya Lubero nyine, ubundi niho hari hashyizwe ibirindiro by'inyeshyamba za M23. Aba bagabo bari biteguye kujya kurwana muri teritwari ya Lubero, hakaba imirwano. Urebe ukuntu iyi mirwano igenda itarataza hirya no hino, igatesha umutwe abaturage. Nk'ubu aba Lubero bari bamaze iminsi batuje, nta mirwano iriyo. Aba Walikale bari batuje, ariko Rutshuro na Masisi bo bari bari mu mirwano. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo naho ahaza Uvira hari mu mirwano, mu gihe Mwenga na Walungu bari bafiteho agahenge gato. Ntumva rero M23 yarigarutse iravuga ati reka twongere duhere muri teritwari ya Lubero dukore ibitero bikomeye. Ariko urabona ko ibi bitero byabaye nk'ibyaburijwemo gato n'inyeshyamba za M23 nyine bakazica umuzizi. Iterabwoba rero bari kukubwira ngo iterabwoba rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ryo gushyiraho imisoro mishya ku bafatanyabikorwa 8 batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ku bijyanye no gufata green card byamaganywe n'abayobozi b'u Burayi. Ingaturo uko bimeze, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza uyu bita Keir Starmer yatangaje ko iki cyemezo kitari icyo rwose, mu gihe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko bitemewe. Ibi byatangajwe nyuma y'uko Trump yatangaje ko 10% y'amahoro ku bicuruzwa biva muri Denmark, Norvège, Suède, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubuholandi na Finland. Wabyumvise ngo kandi bizatangira gukurikizwa ku itariki ya 1 Gashyantare, ariko nyuma bishobora kuzamuka kugera kuri 25% ndetse bikazakomeza kuzamuka kugeza igihe habaye amasezerano. Trump ashimangira ko agace kigenga ka Denmark ari ingenzi ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nibiba ngombwa bazakigarurira ku ngufu nyuma y'uko Denmark yanze kukagurisha Abanyamerika basanzwe banahafite ibirindiro bya gisirikare. Ibi bije nyuma y'uko ibihugu by'i Burayi bitangiye kohereza ingabo muri Greenland zirimo iz'Ubudage, Suède, Norvège, Finland, Ubuholandi, Ubufaransa, Ubwongereza mu rwego rwo kurinda aka karere kigenga bicagase nka Denmark gakonja cyane. Habanje koherezwa abasirikare bake. Ku wa gatatu Perezida Macron avuga ko ari intangiriro, ariko vuba bazongerwa ingufu n'ingabo zirwanira ku butaka, mu mazi no mu kirere, byose bigamije kubuza Trump kugerageza gufata aka gace.
akoresheje ingufu za gisirikare, ariko we avuga ko izo ngabo z'Uburayi zitazashobora kumuhagarika nafata icyemezo. Uburayi na Amerika tayari. Uburayi na Amerika biramutse bigiye mu ntambara, isi yaba itabawe. Ukuntu isi yaba itabawe ubundi, aba banyaburayi gupfa kubatera ni ukwiyahura, nubwo Trump avuga kuriya, kubatera ni ukwiyahura ntabwo yabashobora. Na Amerika irabizi ko biriya bihugu by'i Burayi biba bituje, wenda bikumva rimwe na rimwe amategeko ya Amerika, hari uburyo bafatanya n'ibiki, ariko bakubwira ko kizira kikaziririzwa kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burayi, kizira kikazirizwa. Buriya nimba hari amasezerano ibihugu by'i Burayi byasinye mpuzamahanga, kirazira gutera igihugu kimwe n'iki na kimwe cy'u Burayi. Noneho igihugu nka Denmark, ibihugu byose birahaguruka. Ibyo ni ibintu biyemeje, ibihugu byemeranywa ko nta gihugu kizatera ikindi i Burayi, kuko bahuye n'intambara zikomeye, bazi icyo zabasigiye n'uburyo zabasubije hasi, kongera kubaka byarabagoye. Buriya Uburayi nimba hari ibihugu byasinye amasezerano ya kera, uzanarebe uku kuntu Amerika yirirwa yiyenza ishoza intambara hirya no hino. Buriya na Ukraine bayohereza ingabo n'ibiki byose bakayifata. Iyo bitaba Amerika, ubundi muri Ukraine nta ntambara yari kubayo. Noneho urebe ukuntu Ukraine yasenyaguritse. Aka kanya baravuga ati ese Denmark, kariya gace kabereyemo imirwano, cyangwa Amerika igashaka kugafata, ntabwo twaba twubahirije amasezerano twasinyanye nk'ibihugu by'i Burayi. Kuba rero ibi bihugu byahise bifata, urebe ukuntu byahise bifata umwanzuro batitaye kuri Amerika n'ingaruka, ngo basanzwe ngo barirayinga kuri Amerika, bahise boherezayo ingabo. Iki kintu rero Donald Trump yakoze, Uburayi na Amerika byongeye gusubiranamo. Habaho kuruka kwa Afurika na Aziya, kuko ubwabo bihanganiye byaba ari nyine ni bya bihanga bibiri bikomeye byaba bihanganye. Amerika rero aha niyo yahomba, ntabwo yashobora bino bihugu by'i Burayi byose byiteranije. Ubwongereza, Ubufaransa, buriya buri gisi, Abadage, ngaho mbwira ibyo bihugu byose byamanutse mu ntambara ukuntu byaba bimeze. Dore ngaha ahazatangira intambara ya gatatu y'isi. Reka mbashimire rero, ubundi turagenda dusubira mu makuru yacu ari